Zdravo drugari, danas ćemo imati veoma zanimljivu temu, a to je da li je ovo anime telo moguće? Danas ćemo pričati o Broliju, da li je moguće izgraditi telo poput njegovog i ako je moguće, kako bismo to uradili. Pre nego nastavimo, lajkujte video i subscribeujte se na kanal kako bi što više ljudi vidjelo naš rad i kako bi nas podržali. Siguran sam da i vi kao ja gledajući anime, sigurno ste vidjeli anime likovi koji imaju neverovatna tela i mišiće i pomislili ste makar na sekundu, volio bih ja da imam ovakve mišiće. Danas ćemo pričati da li je moguće imati mišiće kao Broly. Pa odmah ću vas razočarati, ako niste visoki makar 230 cm, vaša bodybuilding karijera će se završiti u najboljem slučaju da izgledate kao Super Vegeta ili možda Super Saiyan Power Up Trunks. Jedni čovjek na planeti koji može da priđe Brolyevom izgledu je Big Ramy. I to samo na slikama jer je visok 175 cm, uživo bi vjerovatno i više izgledao kao Trunks. Ali, da se vratimo na temu. Ako bismo želeli da težimo i da radimo ka tome da imamo telo kao Broly, kako bismo to uradili? Prvo, odete u vaš lokalni supplement shop, stavite par stotina evrića na sto, namignete radniku 3 puta, kucnete u pult 2 puta, to je šifra, nakon koje se radnik savija ispod pulta, uzima jednu kesu sa ampulama, sa prozirnom tečnošću i daje vam. Nakon toga, odete u apoteku, kupite špric, iglu i poviše zadnjice, ubodite sadržaj ampule i tako 3 mjeseca. Mišićni rast zagarantovan. Disclaimer. Ovo je samo šala, ne podržavam i ne savjetujem korištenje steroida ili bilo kakvih ilegalnih supstanci. A sad da analiziramo Brolya. Legendarni Super Saiyan Broly je visok 2,7 metara i ima oko 200 kg. Da je brat pravi čovjek, mogao bi sa medvedima da se rva za pare. Ako pažljivo pogledamo Brolya, prvo što upada u oči jesu ogromna ramena i ruke, pa zatim grudi. Noge su mu također veoma dobro ugrađene. Ne možemo baš da mu vidimo leđa, ali pretpostavit ćemo da su mu i ona izuzetno ugrađena. Sada ću vam objasniti, ako bismo težili ka Brolyevom izgledu, koji nikada nećemo dostići, kako da radimo na njemu. Ali pre nego što počnemo, moram odmah da napomenem, trening i ishrana su jako individualne stvari u zavisnosti od naše početne građe, naše genetike, pa do toga kako naše telo reaguje na trening, koje su dominantne partije koje brže napreduju, a koje napreduju sporije. Tako da nemojte uzimati trening savjete i programe od random ljudi sa interneta. Ja se ovim dugo bavim i trenutno se edukujem za trenera. Ako vam treba neki savjet, možete mi se obratiti na Instagramu. Tako da plan treninga koji ću vam u ovom videu dati je pod pretpostavkom da je osoba savršeno biće i da sve mišićne partije napreduju jednako. Kako bismo postigli ovaj izgled, moramo napraviti dobre periodizacije treninga. Šta su periodizacije, pitate? Kada se tokom određenog vremenskog perioda, koji je uglavnom od 6 do 12 nedelja, više fokusiramo na određeni deo tela, dok druge delove tela treniramo toliko da možda malo napreduju ili da eventualno ostanu isti, ali da ih ne izgubimo. Kako bih ja podelio periodizaciju za Brolya? Pa prvo, iako volim više intenzitet nego volumen, moram da priznam da u ovom slučaju da bismo imali ovakvo telo, potreban je veći volumen. I periodizaciju bih podelio tako što bih u prvom ciklusu, koji bi trajao 8 do 10 nedelja, fokusirao se na ramena i ruke. I radio bih čak 3 puta nedeljno, kako bismo uspjeli da napravimo što veći korisni volumen koji će doprinijeti rastu mišića. Fokus bi bio na izolacijnim vežbama, jer višeglobne vežbe poput benča, mrtvog i čučnja, iako su odlične vežbe, stvaraju veliki zamor na centralni nervni sistem, a pošto nam je plan da imamo što veći volumen od kojeg moramo da se oporavimo kako bi bilo napretka, onda se više fokusiramo na izolacione vežbe. Ono što najviše daje taj okrugli oblik ramenima je srednje rame. Tako da tu bih ubacio 3 vežbe za srednje rame po 4 serije po treningu, zatim 2 vežbe po 3 serije za zadnje rame po treningu i isto toliko za prednje rame. Za ruke 4 vežbe za biceps po 3 serije po treningu, 2 vežbe bi bile klasični biceps pregib, dok bi druge 2 bile hammer curls i kako bismo dobili lepo oblikovani zadnji deo bicepsa. Triceps bih radio isto kao biceps, ali za triceps ne bih radio skull crushers, iako je odlična vežba,
zahtevna je za zglobove i za centralni nervni sistem. I radio bih Skull Crushers na Siley jer je malo drugačiji profil opterećenja i bolje izoluje triceps. Zatim, leđa, grudi, noge, to bih održao neki osrednji volumen, dovoljno da ima neki mali napredak ili da se održi postojeći izgled. Tako da bih grudi i leđa radio 2 puta nedeljno i na svakom treningu ukupno nekih 6-7 serija za grudi, isto toliko za leđa, što je više nego dovoljno dok fokus nije na njima. U jednom treningu bih ubacio da se grudi i leđa rade na početku kada smo najodmorniji, a na drugom treningu bih ubacio na kraju treninga. Noge bih radio jednom nedeljno, 8 serija za kvadove, 6 serija za zadnju ložu. To bi bilo za prvi ciklus od nekih 8 do 10 nedelja i bilo bi potrebno da se trenira 5 do 6 puta nedeljno ukupno kako bi se ovo postiglo. Sljedeći ciklus bi izgledao identično ovom, samo bi se fokus menjao na druge mišićne partije. Kada je u pitanju ishrana, trebalo bi da budete u nekom suficitu od 500 do 1000 kalorija dnevno i da unosite više proteina kako biste unapredili vaš oporavak i izgradnju mišića. Sad, prije nego završimo video, bitno je da znate da ovakav trening nije baš preporučljiv za rekreativce i početnike jer je nerealan, jako bi se teško oporavljali i nakon 3-4 nedelje ne biste imali volju za životom, kod naturalaca došlo bi brzo do zamora CNS-a, opao bi vam imunitet, razboleli biste se, zglobovi bi vas boleli jer se oni dosta spori adaptiraju od mišića, tako da ne pokušavajte ovaj trening. Ovo je čisto radi zabave i analize anime likova. Ako vam je potreban neki savjet, slobodno mi se možete javiti u DM, rad ću vam pomoći jer postoji jako puno dezinformacija na internetu kada je u pitanju fitness i bodybuilding. Kako vam se svidio ovaj video, da li biste volili da ovo bude stalni segment na kanalu, pišite u komentarima kakav biste vi izgled volili da imate. Pozdrav do sljedeće nedelje!